سلامات همين ياخم episode 2 part 3 بصحنا نينا بالحلفة رأستا تايرينا نيرنا pronoun noun أو خليته episodeات غيرنا رينا يوم نيرنا I mean أو خليته partات غيرنا رينا يوم نيرنا قدمي لا زي بلوك ناي إنجليزية building block إلنا ناي قالات sentence منامن رينا نيرنا مالتي سلازي حز لما أنت للا تاينا نكنري part 3 verbs مالتي verbs قصات what is a verb? A verb is a word that expresses an action, a state, or occurrence. بحصيرو verb ويلا قس مالت أو verb اللي مدو نا إنجليزية قال تاي لقلصيو حدا action تغوار مالتي خلا إلى state ناي سمعيت خونتات منامن كاو occurrence لا خونات مالتي خونات in a sense أمنت عينت ناي بقى تقاطمو incident منام أقاطامي منام مالتي so سوتات المقلاط انتقامو لي okay example of زنرا كاو من يو action لقلت من يو state من يو occurrence لاهم كحد قول لهم أو خلو تقصل تلنا لسلن ريو مالتي okay let's go example 1 I study English the verb من يو study مالتي number 2 she works at school I study English مالتي إنجليزية يصنع وي مهار لخو منام مالتي سازي إتا study على لا verb مالتي كاو action ديات تقلص state ديات تقلص occurrence سخم مدوه she works at school أو تمرتيت تسرح مالتي أو تمرتيت تسرح سلازي works verb يخون لو مالتي and they play football كعشة يتعوتو ساتم كعشة يتعوتو يوم مالتي لذي play is the verb he speaks English السو إنجليزية تزاربايو وي إنجليزية مزرابي خليه مالتي سلذي speaks verb يخون لو مالتي nice we love music موسيقى نفوتينا love verb يخون لو مالتي كاوغن action دي لقلت state دي لقلت ويس occurrence السوم تمدوه مالتي okay great number 2 action verbs نرى ويلا ناي تغوار قسات مالتي تغوار لقلتو قالات وي verbs مالتي for example run مقاي تغواري لقلت it's like تغويت لها تغواري ختصرح لها and walk the same walk من قصاص مالتي eat مبلع تغواري drink read مستاي من باب مصحف write speak من نجار open مخفات close مزاو play مزوات cook صح مسرح so زيهم تغوار يري ولا action verbs يبهالو for example I eat breakfast قرصي بلع وي يبلع مالتي nice she reads a book مصحف تنببيا nice he opens the door تبري يخفت له okay سلازي زيهم action verbs يبهالو مالتي تغوار لرئيو مالتي mostly verbs بقى action يوم لرئي بايزوي زوم state verbs يبهالو وحداتهم نافلوطاتهم بدنبي زيهم ግን በጣም ብዙሓትዮም ተግባር ንገልጸሎም አክሽናት ማለት ተግባር ንገልጸሎም verbታት okay so verb ክባል ተለስ በቃ action እዩ ለርኢ መዛሕቲ ግዜ ብኡ ይለልፍለጥ it's like በደም ዲቴል ክናተለና ግን እዞም state verbs ቀጥልና ንሪኦም ኢና ማለት let's go okay great ሓዘለላ physical and mental actions ዝበሃል ነው okay እዚኦም ናይ action verbs ክባል ተለስ ከደናግርኩም ብክልተ መንገዲ ንራዮም ሓዲዩ زيهم مالتي زيهم مدب زيهم run jump walk swim dance زيهم like physical activity لدوليو actions يبهالو okay and think remember understand believe know forget زيهم لا mental activity يوم لدوليو physical نقورا نقر يلي so physical أكلاوي منقصخاص أكلاوي تغوار لدليو mental لا بأمورو طرح لودا مالتي run مجايو jump مزلالي walk مخاد منقصخاصي swim محماس dance مدناس physical يدليوم زيهم
اوكي امرو የለውም ማለት ይሆነ አይዞም ግን you know physically ለሆነ visible እዮም ለራእዮም tangible እዮም and think remember think ምሕሳብ remember ምስትዋስ understand ምርዳእ believe ምእማን know ምፍላጥ forget ምርሳዕ እዚኦም ተግባራት እዚኦም ለለ mental action ይባሃሉ በቃ በአእምሮ ጥራሕ ለወደው ተግባራት ማለት እዮም so let's go okay nice so حزله ናይ state verbs نرى هم تعانتوا لكم state verbs او mental actions لمدو verbs يوم so they don't describe physical actions they describe a state thought possession or condition okay so ታይ ይገልጹ መስልኩም state ለለናዮ ሁነታት and thought حسب and possession ለእንትን ዋንነት ይገልጽ and condition ሁነታት ማለት እዩ so know ምፍላጥ like ምፍታይ love ምፍቃር hate ምጽላእ understand ምፍላጥ ምርዳእ want ምድላይ need ምድላይ and have ሙናን like ማለት እዩ so እዚኦም ኣብዚ ምደው for example ኣብ sentence ክመጽእ ተለው I know the answer ትመልሲ ይፈልጦ እያ action area ናይዚ which is state verb ይልበሃል እዚ ማለት እዩ she likes coffee ቡና ትፈቱ እያ this is like a thought or a state and he wants a new phone this is midlay ክህልዮ ሓድሽ ስልክ ክህልዮ ይደሊ እዩ ማለት እዩ so it's like possession okay great main verbs እስክንርአ so ኣብ ናይ grammar class main verbs ወይለለ ዋና ግሳት main ማለት ዋና ማለት እዩ main character main ምናምን main is like ዋና so as sentence those main verbs carries the main meaning of the sentence ኣብዚ ሙሉ ሓሳብስ ዝዋና ትርጉም እዮም ልሕዝዎ በቃ እዚ ክባል ተደለየ ዋናው like for example I work every day so بليزياس ترجم يقول لي زملاء حسب okay every day like مع كان سمون مولي لسرح مالتي ولا تاي الجبر لسرح that's the point of the sentence مالتي that's why main verb لبالزي okay what did you say كل معلتي يا سمون مولي مالتي every day كل معلتي كل معلتي لا سموني شو عدت معلتي مالتي اوكي او سموني اسمه الان كله معلتي they broke the window تمسخت سيرمو تايجرمو اي نيكو زاغعدا that's سيرمو that's why this is the main verb and he drives a car لتا مكينة تايجورا يشفرا that's why drives main verb يخون مالتي so those are main verbs وانا تغوار وانا كبال تدلي لولو نابنت I am driving a car okay I am driving a car I am driving a car كنت لا خالق definition يا ማለት ምክንያቱም خالق አይግስ ነው እዚ ዝግስ ዝግን main verb አይብኸኒ main verb ታዩ ምሽፋር this one is the main verb so what is this next نرينا okay great so helping verbs ልበሃለለን እዩ አንተ main verbs رينا حزله helping verbs حجزت ግሳት ማለት እዩ ምስተዋና verb ወይ ምስቲ main verb ሓደ ልሰርሑ helping verbs work with main verb በይኖም ክሰርሕ ይኽእሉ ናውነት it's like ለይተማልኡ እዮም ልኾኑ I am she is በቃ ልተቆራረጽ እዮም ኮን ሙሉእ ክንገብሮም ተኾይና main verb ክንወስድ ከሎም ነና ማለት እዩ like for example ለሓበሬታኹም common helping verbs ልበሃሉ እዚኦም እዮም be ኣብ be ውሽጢ ለለልምዶ verb to be ልበሃሉ is am are is not
I'm not, aren't, was, were, been እንትን ላ በኔጌቲቭ ፎርም ለ ማለት እዩ ኦኬ do does have has እዚኦም ለ ማለት እዩ ካብ ብኔጌቲቭ ለ don't doesn't haven't hasn't ማለት እዩ ሁሉ ፎርም so I am studying I am not studying ለ ማለት እዩ እንትና okay I am studying am use a helping verb ለምን ይልሐቅ ዘሎ ለዚ ማለት እዩ እዚ ዋና verb studying እዩ so ምጽናዕ እዩ እቲ ዋና አክሽን ስለዚህ I am studying ትሙሉ ሐሳብ ሙሉ ልክኾን ግን حزي إياه الحق زلخ إياه مالتي أنا زي أوض I am studying أنا يصنع له إياه مالتي بتقرينيا so yeah nice she's working ساتسرح لها يا is helping verb you they are playing are helping verb you do you speak English do helping verb you call question sentence you call speak main verb okay he doesn't like coffee سبنا ايفوتي so doesn't helping verb okay like one verb مالتي we have finished have helping verb finished لا main verb مالتي so yeah let's continue to the next okay great شوعي نريم للا modal verbs البحال نيوم مالتي so modal verbs البحالو modal verbs express ability possibility permission advice or obligation okay nice so modal verbs للا تاي قلت مسيلكم خلت ability and possibility ناي مخاننا لناي مخان عدل and permission فقاد and also advice مخري ولا لا obligation قديتا اللي كن قلت لتلنا مالتي example كان زم example ايخوني actually زي يوم انتن modal verbs البحالو can could must may might will should shall would يوم modal verbs البحالو example املا حساب كن رأي متلنا I can swim تايري ability ياري مالتي محماس حمل خل محماس يخل ليا you should study تايزي advice okay مخري تزنعني كان تودي خاخا منامن so advice كنوت لنا you should study نقول مالتي تزنعني كان it might rain تايري possibility which is كذنو خونيو ولا لا كذنو يخليو تقول تلاقى مالتي we will come نمتينا تايري possibility because it's future سلالغانا possibility ياري okay so let's continue to the next lesson okay great regular and irregular verbs لبهال نيو verbs للا تقارات لقلتو يوم مزحت يوم تراهينا state verbs لقلتو لنيو إلنا ودا كاو ما أزهم التفزم أبنا إنجليزية مالتي ما أزهم التفزم لري تو verb بعلو كقلت أنا يخلي okay هذا تي درجيت سي ما أزهم التفزم تي انتنس like as an implication كون النخلي مالتي okay like for example work مالت مسرحيو so it's like present time ناي حزي وان يخون له مالتي and work للا نحلف جزي okay بعلو تقص سريحة نيرة منامنينا أنا إحنا بتقريني أنا قلت مالتي so worked بعلو ببينو ناي حلف في قالتي مالتي so verb 1 verb 2 verb 3 البحالني ولا لا present verb كاو past verb past participle البحالو مالتي okay so some regular حد يوم regular اللي بقى إيدي تروح لوسخهم لو حلف تغير تلوس إيدي تروح لوسخهم نيو كاو irregular لهون لا نيو سرعنا زي سرعة مالتي go الخاص حلفوس went يلبال eat ate يلبال verb 2 like for example I worked yesterday تمالي سريحة إياه she played football كرشة تجاويتها أوزخا I went home جزاي خيدا إياه yeah I went home جزاي خيدا إياه مالتي she ate breakfast قرصة بلعة إياه زي
ናይ ሕሉፍ ተግባር ንምግላጽ እንጥቀመው ማለት እዩ so this is irregular ምክንያቱም go ይዳ ይኾን ይልባል ኢዲ ወሲኻ ይኾን ይሕሉፍ ልግበር and it ዳ ይኾን ይልባል okay ate and went yeah so this is it ብናይ ባዕሎም ኣስፋሕ ቢልካ ግዜ ለድልዮም ለሰናት እዮም it's just clue ግን ክኾነና ይኽእል እዩ ኦኬ ሓሪፍ እቶም ተግባራት ብኔጋቲቭ ወይ ለለ ብኩዌስችንስ ክንብል ተደሊና ኸ ሕዚ work ምስራሕ እዩ don't work ለለ ለይ ምስራሕ እዩ ኦኬ ሕዚ እዚ በይኑስ ኔጋቲቭ ፎርም የውሊ ታይና ንውስኽ helping verb ወሲኽና ኢና negative helping verb ኢና ንውስኽ እሺ so همينا نقبل I don't work on Sunday سبت أي سرحي مالتي she doesn't love him أي تفوتي she loves him تفوتي يا مالتي she doesn't love him كأوجن زيا هم أنتن كتري ولا لكم doesn't سلا لا يا love خوينا she loves him نقوله كأوجن doesn't توصفوا زيا love ساينو لا love ينا نقوله okay she doesn't love him they didn't come home because I must simple as that questions control بهمو helping verbs ننتقم helping na modal verbs مالتي now do you speak English إنجليزية تناقر دو Yes, I can speak English. nice يخو همو يوان مالتي ملس does she work here أزد يسرح No, she doesn't. nice are you ready yes nice can you swim We're black. أوهرينا نقول okay شغل لي episode نجانا have a great time I hope you like today's lesson now share subscribe like comment مقار كي ترسعوا share جور وياكم بزح سواير إلى يوتيوبنا أو تيك توك نا فيسبوك يحشم بي so yeah peace